abafite nyashi ndarahiye naho ntavuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki 26 z'ukwa 9 nibwo uwo mwamenye nka Kakajwi yatangaje yuko agiye kuza mu Rwanda agaha abantu ba nyina. Uyu niwe munyarwanda wibera muri Amerika yazanye content yo gutukanaho abantu ba nyina. Abantu baramukunda cyane, bamukundira uburyo atukana. None aje mu Rwanda ngaje kwiyerekana, abantu birwa bavuga ngo Kakajwi ntago agaragaza isura ye, arimanukiye aje Rwagasabo. Gusa ngo arambiwe ingegera zirwa zimwiyitirira ngaraje abahe ba nyina. Ngo ubuzima burahinduka nguretse ingegera zidashima Imana. Kakajwi azwiho kubwiza abantu ukuri iyo batangiye kwibasira abandi, akubwiza ukuri washaka ukajyana ikirego ku kagari. Ngo turamagwejana ajyana aso wabivuze we nabanza yire akabuno ntako ukuboko nuduhirimbiri ubukuru nububaho ayiga data. Kakajwi ngaba yadushiriyemo imiyaga. Iyo ugerageje kumushotora cyangwa ugashotora abandi akubwiza ukuri washaka ukinaga mu kagozi. Ibyo ni ibyo yabwiye Ayisha igihe atwita amagweja. Nizere ko yabonye isomo kandi subscribe ubundi tugira utuntu twikorera. Bareka nanjye n'ubundi ntago njya nivanga mu bintu. Ari kingegera yagejeje gutuka umungu agatanazi ngo ni gweja aho kagwa mu nduba we. Umusamu mu byatsi we bito birimo injejeje. Wangegera we uratwita amagweja uratubyaye. Arakaza neza rero mu Rwagasabo. Nizere ko twese tuzamwakirana yombi igihe azaba ageze i Kanombe. Nta muntu udakeneye kureba isura ye. Mwene Gatanazi uhawe ikaze mu Rwagasabo, kandi uzagira urugendo rwiza igihe uzaba uvuye aho muri Amerika. Kugira ugere mu Rwanda bisaba igihe kirekire, kandi uzaba uri kugenda mu byuma bitabona. Tukwifurije urugendo rwiza. U Rwanda rwakataje mu iterambere. Mu gutera imbere hari ikibitera. Ubumenyi ufite ndetse n'ibyo ukora nibyo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere. Igisubizo ni Double Nice Company. Muze tubigishe gukora amavuta y'igikotori, glycerine, irangi, umutobe, shampoo, imigina, isabune ikomeye ndetse n'iy'amazi. Ukeneye ibindi bisobanuro wadushakira kuri iyi nimero 079 31 23 071. Indi nimero wadushakiraho 072 67 49 61 9. Dukorera mu isantere ya Gitanga aho baparika moto. Urebye hepfo yaho uhabona icyapa kituranga. Murakaze neza muri Double Nice Company.